الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami Islam, alhamdulillah. Waktu ini amuin parsukuan sin guru nato mulia yari ha daiku ini na menjadi waktu ini lang tarimi ang siya kato taniw pengajian serta pagpatumtum insyaallah manayong kita niyo marayaw serta humampik kumawa sin amuin mapatut na to dahon luto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na menjadi in guru nato ini asal kebaksan na sing kita niyo katan iban katilahan na sing kamu daong ta Vice President sin Muassasatud Dia. Demikian daisab in siya ini amoy in launta manjari yanun kapala raisab sin ini ni Darul Islam Foundation. Insyaallah taala waktu ini hituk balko kaniyo in guru na to kalasan wa irun na rukaing dan kan Sheikh Khaidir Buddin fal yatafaddal siyadatuhu maskura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه mga palangguan hara masin Allah subhanahu wa ta'ala mga kamasan na makalasah mulia mga kanungungan yari ni sab kita nurihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu amuin nakapagbayang harap nagbalik hadumini bang man murah-murahan indumini papagbarakatun katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag lingkod-lingkod biha ini karena amin hati niya ini kumawa mani'tiyo dahing ha mga pangadjian sin kita ni insyaallah ha parihalan sin pag-agama lagi bang mayan isab hikasambo sin pag-agama sin kita niyo ha lugay kaboy sin kita niyo ha sin dunya ini iban hikakusuk sin pagiman sin tiap-tiap muslim nagugulal pa Allah subhanahu wa ta'ala adlawng kiamat amin pagyan adlaw pagsusun sin katan manusia wallahi ma palanggon ha masin Allah subhanahu wa ta'ala madaran nato na sadya pagkaruan ng kahalan ini maka yan kaw agun may taing biing ni sadyan tapik sin kaguruhan di na sadya magduhong ataw kan di na sadya hati niya ini magpinda sin keman ang tapik wat malingkan amuno sadya bang bukong kiamat kamatay iban sin beni naam maka yan kami biing na sadyan tapik mahi pasal amuin ini amin hati niya sarayara hipagpatumtum habay kato taniyo arakala aun mga pangatayan wala pa bakas hati niya nakarungog sin biya ini atau akan wala bi mga nakapikil sing kahalan ni hadlong qiyamah atau akan natutog atau akan halom kaligapan atau akan halom kabisihan atau akan wayrum bi nakaharap sin pagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa anzirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun law sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad iban longnya baita isila ya Muhammad hindasiyo amin mga tauyan hakauman amin mga tao yan haalupan mo. Amin mga asukampong mo kalawlahasiyaan mo. Iban na sinmiyagad kanila ring hapanubo nila. Iban na sinmiyagad kanila ding ha mga bang sa Arab. Ando banda isila. Iban bayta isila. Sinkatan kabubukan. Iban sinkahanggawan haadlaw hasrah. Pagyan. Adlaw hasrah. Adlaw pagyan sin bahasa Arab yawmul hasrati ay yawmun nadama. Amin pagyan lang adlaw pagsusun singkatan manusia. Habiyat din sila magsusun. Idh qudiyal amr. Pagsusun singkatan manusia. Hatat kala mapuas na longnya inkatan pakaradjaan. Habiyat din. Mapuas din katan sin pakaradjaan. Maubos din pagtimbang. Maubos din katan sin amuin pagsaksi. Ipagsyafaat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban mapinig nen tau surga, iban sin tau narga. Idh qudiyal amr. Hatat kala lang niya maubos nen amin in parihalan sin amin paghukum. Iban singkatan adlaw kiamat, pakaradjaan ha adlaw yaum. Atin niya magsud nen tau surga pa surga, sumud nen tau narga pa narga. Ang panaruyon sin Allah subhanahu wa ta'ala
Intaunar ka, duyon. Dugaing pen dimuruy hatay kud dugaing pen timutundan deng haunan. In pasurga, Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangindarahi. Sambil kukuun si Nabi sallallahu alaihi wasallam dian long simbasa katukun. In lawang sin surga, ampas siya sumalam. Long sin Ridwan radhiyallahu long sin Ridwan alaihi salam tunggu sin surga. Long yaman fil bab isiu longin haliu sin lawang yan long ya Muhammad. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long sin ini malaikat Ridwan alaihi salam long ya ahlan bi Muhammad wa man ma'ahu min ummati wa man wara'ahu ahlan bi Muhammad. Ampas imam bagbihanin in Ridwan alaihi salam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ampas sila welcome nung sin bahasa. Ampain panarka riad diin. In panarka duwaing pendiuroy in mga tao yaun. Sin mapasu deng hatay kud nila pinarka jahannam. Duwaing pay sabhati ning gimukuyod kanila. Amin tundanun sila bihan natupa la ini kuan palawang sinapinarka jahannam. Idh qudiyal amr. In mga pakaradjaan ini ubus din parkala pag syafaat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak tu pagtimbang. Ubus nin pagtimbang, ubus nin paghukom, ubus nin pagpangayo tabang pamangamano siya hisiyo nin masuk kay may kapangayan mo tabang, maubus nin pakaradjaan yato nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bandai sila ya Muhammad. Baytai sila ya Muhammad sin adlaw pagsusun. Idh qudiyal amru hatatkala maubos na lang yan paghukom nin pagsyafati man sinkatan maubos na magsud nin tau surga pasurga magsud nin tau narga panarga wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Amin ha adlaw yaun pagyanun ghaflah imana sin ghafla pagyanun amin ha adlaw kiamat pagsusun na sinkatan karna in adlaw lima baynilah hipo nila nasadya in adlaw nila sin syahawat iban sin katan sin malanab in pag-inom makan in pagbuang saraw iban sin paglawa sin waktu pag-arta iban sin katan kaingin-inginan ha dunya kaya lupahan nila na indakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baytay sila ya Muhammad sin adlaw pagsusun amin maubos na in pakaradjaan sin Allah subhanahu wa ta'ala haalupan niya amin hukumun in katan sin hukumun ha waktu in adlaw yan pagsusunan nila sin adlaw bakas kialupahan nila in Tuhan nila Rabbul Alamin hawak tu sila hamung haya adunya kialupahan nila Allah subhanahu wa ta'ala kialupahan nila perjanjian nila sin Tuhan Rabbul Alamin kialupahan nila in pakaradjaan daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu sin mahaggot hipatindog in waktu sin mapasok subayra hitindog in waktu sin amin hapdi subayra tud hapdi ni sandalan ni panghahapdi subayra sandalan ni waktu sin paginom misan pengkauno na makajari ha waktu pianglangan sin Allah ta'ala in minum iban sin kumaun in sumuk hadlaw niya yan bang ko papuasahun subay mo yan tahan karena dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin hipatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daakan niya pa mga umat. Daakan niya pa mga Quraish. Daakan niya pa mga Arab miyagad habang sa Quraish. Daakan niya sambil paadlaw ini. Wa andirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Baytay sila lang ya Muhammad. Sin adlaw amin makasusah. Adlaw rin doon na matipon ingkatan pagkarukkaan. Adlaw wayroon na magkapangayon mutabang. Adlaw rin na magmumpat ingkatan sin pangarta iban sin mga panubo tumabangkay mo. Adlaw yaun. Amo yun hinipatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin pagsusun sin katan amin kialupahan mo. Karnin adlaw yan di na magmumpatin pagsusun. Di na magmumpatin pangarta. Di na magmumpatin katan sin mga panubo umataw di man sin kausukan. Amin karna tumabangkay mo adlaw yan asukan pong iban hisiyo pa. Iban di na magmumpat adlaw yaun. Sambil pagsusun si manusia. Karna in adlaw yaun. Adlaw piyagsusunan nila limabay nila. Amin wala sila nagtag-ipon na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsusunda hitaw kafir. Amo pari magsusun hitaw kafir walaupun hitaw mu'min magsusun. Magsusun hitaw kafir ha adlaw yaun sin pagkufur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala may tasiwa nagtagipon.
Magsusundahi taunangan niya ya mga taunaan niya ya may tay nadlaw yaun. Katumtum katumtuman niya hipatumtum kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala na iyan inahinang niya. Iban sin mga taunaan niya yan niya. Damikyan magsusuni sa bintao. Amin in pag-ibadat niya hati niya. Amin mataud pen kialilingkaan dang sinihinang harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsusun. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haadlaw yaun laung nyari na magmumpaat ha mga tao anyaya. Ha mga tao anyaya. Unin di magmumpaat ka nila ma'dhiratuhum. Amin mangayo sila kamaapan ha mga tao na anyaya nila. Ando kailo. Amin mangayo na siya kamapan. Deng naman ha arta nakawa. Deng naman ha dadugo na asag. Iban deng naman ha mga manusia nakawain waktu wala na kipagsujud pa Allah Ta'ala. Sabsin na hinang kanila kapanganyayahan. Mangayo na kamapan yung tao yaun. Amin manganya pa mga naanyayan niya. Unin hibalik sin tao. Misan pa imian kanya hoon maapun na kamubhe ini. Bangbat sabihin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabaya hal yan. Magsukot hadlaw kiyamat. Magsukot hadlaw kiyamat. Nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aun hambukmano siya dumatong hadlaw kiyamat. Dumatong lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hambukmano siya padlaw kiyamat. Kakitan yung ibadat niya mataw. Kakitan yung ibadat niya puntuk biya puntuk bud. Sakali dumatong nin hambuk din mga manusia na anyayan niya. Huwat lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwat intaw yun makasud na sa surga sab sintaud sinamin ibadat ni namun to. Salong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad syatama hadha wa akhadha mala hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long nihabit to na intaud sin ibadat ni hipakita kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala harwamatan niya. Sa long niya rumatong in mga manukot kaniya. Biad din isablong niya hikasud niya pasurga sin ibadat niya biad to taon. Bangi sablong niya tao yun piya mumungmung niya baka sinbis sa ramangi. Iban long niya kiyaun nin pang in arta sin tao yaun. Amin arta sin mga miskin. Arta sin mga tao yatim. Iban long niya iasak nin dugo hikwan niyon. Iban long niya hinang niya penyaw ninyaw yan niya yakatan. Uno ni pagbayad niya. Habiyat twintaw sin ibadat ni hotot siya makasud siya surga. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hipagbayad. Pagka sumukot inyaon kanin hipagbayad hayaon inday nga mga ibadat niya. Sumukot na sabi nasag niya rugo. Hibayad na sabi ibadat niya ito. Damik yan in mga arta na kaun niya. Yat tunay sabihin hibayad ni namin ibadat niya. Sambil wayron na makapin ka na ibadat niya. Bangaon pa sumukot haong pa ibadat, hawayron na ibadat niya nakapin. Biad din, naon pa hibayad niya. Sinuwayron na hikawayad niya. Langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil indusa, sintao sumukot kaniya yaon, amoy tinirihil kaniya, hasupaya gumaan indusa sintao yaon, amoy sumukot kaniya, hati in nakapin ibadat, iwan nakapin karayawan, amura kumanatin mugat, hatim bangan ni hadlaw kiyamat. Nalangsin Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum, walahumul la'natu walahum su'ud dar. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadlaw yaun. Di na lang niya magmumpa ta mga tao anyaya. Inuno pa pangayon nila kamaapan ha mga mahadya na anyaya nila. Bunal-bunal tulong yang tartantu kanila in la'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban tartantu kanila. Inamin sa ngi na daratungan nila huhulan hadlong kiamat amulan apin narka jahannam. Adlaw kiamat. Adlaw pagsusun. Naam. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawma ya'uddu dhalimu ala yaday. Yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadlaw yaun. Andulo niya sa tahan imian bihanin tauan niya ya. Kutkuton niya lang yung lima niya. Sa imen may taisap. Hati na ito bang nagsusun, bang bukon hibutang nin lima niya bihan pasimud niya. Abin aun nahinang niya mali, ataw kan kutkuton niya sabsin pagsusun niya. Sartay ba si pagtakla lang si bahasa. Yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Amurin hikayan niya.
Longnya bangsad jay sablongin aku. Amin miyakad aku haran, atau kan miyakad aku habitikan sin mga karasul atau kan Nabi sallallahu alaihi wasallam besin jimat habiyaun. Laitani ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Longnya may tay sablongnya biha ini. Kajul janan longnya kaku bangsad jalongnya. Bangsad jalongnya ya wala aku longnya miyakad kan kuan yaun. Wala aku longnya hinang sombibi hikuan yaun. Hinang niya bagay in maksud danan kiabigtung kani pahinang mangi. Danan nakahinang sa simpiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala nalawain pagsambahayang wairun na nakapuasa. Iban sin nahinang in kataan simpiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabi kon yung ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Bangsa lang ya kajul danan ka ko tawakan lang ya ka ini atin ya kasusahan di magpagpabawo sin unia. Bang sadya sablangnya wala na kumiyakad kan kuan yaun. Wallahi unin susah. Laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala pagsusah sin tao yaun bunal tudlaw niya hikuan yaun. Awin nakarara ka ako sabab sin nalaung ako. Sabab niya atau liaung niya ako sambil kialupahan kulongin patumtum sin Allah ta'ala. In pagkataan sin pakibadat iwan sin pagdhikr labi-labi. Pos dengan karatung ka ko iban diungugkin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sabab hikon yaw nakaagad. Bukun pahat biyat. Dahil mga muskila fagyan. Dahil mga problema sin kita niyo. Amuin wala niya kawisab. Hati niya liyong inig dengan pagka-Islam. Sa laungun niya kau dengan aqida marayaw. Laungun niya kau dengan habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadlaw kiamat maka kita ko sino ibadat mo mataon. Hadlaw kiamat huwat-huwat kau hinang mo marayaw. Iban mismo yung bihayaon. Huwat-huwat kau hinang mo kimuk dan imamu. Sabin bayta hipa tuan kuan iban sin bagay hikuan iban sin katan. Baytaan ko sin inyan makajarisan. Inyan ibadat saan. May tak nilay sab ikan. May tak nilay sab pindahan. May tak sila magyan di makajari. Arakala magsusun ko sin pagsusun sin tao ini. Maka yan siya ya wailata. Laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ala adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana Allah ta'ala wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Arakala magsusun ka isim bisra sin tawin. Tuyo na ka wigtungon. Tuyo na ka urihilan magi-magi man sin lana-lana niya iban sin sibues kamati siban sin pagsukay-sukay. Bangman ko makaig dang aqida sin Nabi sallallahu alaihi wasallam si mga sahabat ni. Tuyo na kau isab dihilang sin katan panya miman sin unu pa bang may isab ko makangad sin kabayaan nil hawa nafsu. Deng sin kabayaan sin Quran wa sin hadith. Bukunin maksud sokat malayo na kita pa zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yung si sahabat hindi na kau makangad habitikan limpa sin hinang nila la. In Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala wa sin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil padlaw kiamat di pa siya papasun sin Allah ta'ala sehingga dumatungin adlaw. Kabayan sin Allah ta'ala angkatun in sulat atau kan in nakalukis halom sin kitab amun in Quran wa sin hadith. Sain mga ayat tubang muya kita un biak dagbus malugay pa biak dagbus malugay sa boyrun pa alamat dako lagi mo mereka tu alamat sin adlaw kiamat. Gumawa pa yung Dajjal, gumawa pa yung Yajuj wa Majuj, gumawa pa yung dumatong pa yung Isa alaihi salam dengan atas si langit. Iban sin amin ini pagsadlop sin matasugar yung sadlopan pasubangan. Iban sin kaya na alamat sin qiyamus sa'a. Sa inmaksud habiyaon. Ando hari parumatong inyap tu in dumagpak kiamat patiap-tiap manusia amun yung kamatay niya qiyamatus sugra. Hari pakitan ni magsusun. Amin di kau malaung singkatan makain ko ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Long sin Allah ta'ala wa kana lisyaitan wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Tumtum ka long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupay ko ri magsusun hadlong kiamat tumtuma bunal tu din syaitan insyayan manglalaung hamanusia. Bunal tudlongnya in syaitan manglalaung hamanusia sabdi magrida in syaitan sehingga ri niya maguyod din anak apu Adam palong sinapinan ka jahannam sa pamunan ni sabab sin may ta siya li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya kita ni halihan sumasana in syaitan deng hajin iban syaitan deng manusia. Uy ang syaitan deng manusia aun long sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Duan syaitan. In syaitan
amin dia kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala magpatilibon kanya rin nga sasat sin syaitan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Amin syaitan mangwaswasi iban mamit nahi halom daghal sin manusia. Amin mamit nahi sin pangatayan ni makaad pa syaitan in syaitan lang sin Allah ta'ala ruwa parakala gimua minal jinnati wan nas. Iban deng ha syaitan jin deng ha panubuh iblis iban sin miagad kan iblis deng ha manusia. Atina syaitan manusia sin syaitan jin. Amun iblis iban sin miagad ha kakahinang nila. Imanga sila ni mangwaswas. Waswasan kaulong sin bahasa Arab. Utungun kau ring hamin hinang mo biyan bukun san amo. Tuyo na. Ay ndeng ha mga maluhay nila bigtungon ang mga tao wayron to foundation long simbasa. Amin wayron to hati niya panghati agama niya. Di niya kaingatan ng aksamut tauhid. Di niya kaingatan ng Allah subhanahu wa ta'ala susumbahun. Di niya kaingatan ng sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya kaingatan manguno naman. Indakan kana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inhinang si mga tayo ni bigtungon kau. Daakon kau dahon ko maglingkod maginom kawa haunu binaybayan. Iban dihilang ko singkatan unuunin in mukriyat long simbahasa. Unuunin biya mga inihatin hipangigtong niya kayo matto pa amin kaban sin hawa nafsu ka atau kan kaban sin amin agama patyan la agama sa kaula-ula sa kalihati magsumba ali. Sa kalihati sumur pamasjid bukun Allah sumbahun. Sa kalihati magsambahayang simbukun sambahayang habitikan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin nakakad ha sunnah, nakakad ha siyabot sin kitab, nakakad ha siyabot sin hadith, nakakad deng amin panghinduy sin Jibril alaihi salam, hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang biyadin in pagsambahayang. In pagpuasa nila bukun besin pagpuasa ta. In pagsambahayang nila bukun besin pagpuasa ng pagsambahayang ta. Dami kanin pagsujud nila, maka kita kau bukun biasin pagsujuran ta. Allahu Akbar. Bihanin pag-agama. Ya waylata. Laytani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil-insani khadula. Bunal tudin syaitan insiyayan hatinya mangdurupang manglalaog mangigtung uno pa hisabot mo syaitan pamanusia. Mga ini pagsusun sin manusia adlaw qiyam. Amuri magsusuntuan. Maas kumulya. Palanggon haga may Islam. Hikafir. Mu'min. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsusun hatatkala. Amin aunding ha mga waktuin malipas kani. Atau akan aunding ha mga tatabangon hindi niya matabang sin kakausan niya. Kakausan niya ilmu. Kakausan niya baran. Kakausan niya pangarta. Amurinin. Deng ha mga maglimot-limot na sadya hati niya. Amin kakausan sin manus siya matabang niya pagkahin niya. Mu'min. Subay siyari jumatuk. Iban di dumatong padarajat in pagsusun niya biya sin pagsusun sin kafir man sin zalim. Subay paaunon sin mu'min biidnillah subhanahu wa ta'ala pag-isti'dad. Iban suway na paaunon na kinhawabaran niya. Subay si hati niya. Amin magtangama. Hadlaw yaun. Adlaw wayroon na tangkisan sin manus siya. Misan pa siya timulak limupad pa siring langit, hipagbak na siya sin kamatay niya, hipagbak na siya sin kiamat niya, kiamat siwi-siwi, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yarju liqa Allahi, fa inna ajal Allahi laatin, wa huwa as-sami'ul alim. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiyusyulong niya, dahil nga mga manus yan pagyan. Hisiyusyulong niya rin nga mga manus yan. Iban sin mga jin miyagad na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Miyagad ha ayat ini. Isyusyuring katuutan niyo. In mabaya duma maghamatungan niwang sin Tuhan na Rabbul Alamin hadlong qiyamat. Tumtuman niyo fa inna ajalallahi laat. Tumtuman niyo. In ajal sin Allah subhanahu wa ta'ala rumatung. In panagnan dumatung ajal sin manusia kamatay niya. In hikaruan niya ajal sin amin dunya ini amin adlong qiyamat. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa as-sami'ul alim min Allah subhanahu wa ta'ala kalanduin pangsan sin amin pangdungog niya sin pangatud niya. In mahinang sin mu'min mga palanggo na kama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzuru nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamulong niya. Mga nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala.
kabuwa kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban subay lang ya bandingun, sin tiap-tiap ginhawa, bang uno namayan inna hinang niya amin adlaw 5 bayad tuna kialukis si mga malaikat. Subay niya tubis tahun mataud da kain sujud ko pa Allah, mataud da kain in puasa ko pa Allah, mataud da kain nahinang ko sunnat pa Allah, mataud da kain kiatuk balan ko barhajat karena Allah, mataud da kain natabang ko sin biaini bihaun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Sebut pasin Allah ta'ala magbalik wattaqullaha lang ya kabuwa kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuwa dengan panaganan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Siabutin wattaqullaha hikaruan nagbalik ampa imanin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Inna Allah subhanahu wa ta'ala labi makaingat iban labi nakananam sin parakala kaya nanaman niyo kaya ingatan nin parakala hihinang niyo iban kikita nin kataan masawakan niya. Inin subay pagtagamahan sin kita ni mga palangguan ha kami Islam. Mga kamasan na kalasahan. Mga palangguan, haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon pahadlong kiamat hindi magsusun. Ba't malaing kaningkatan, magsusun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk kafir. Asubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang maunulugay niya riha dunya. Amin bang ipakita na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala pinarka jahannam. Atau akan makalugum na siya palom sinapinar ka jahannam. Hadlaw yaun long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadlaw yaun aminduyun na sila bihan. Palom sinapinar ka jahannam. Wayruun ka na naman nila rayaw parasahan hadunya ni bot malengka ni sa kaula-ula. Biak dah sila sin sakit jap mata nakakari patutnya usia tuit na sila adlaw kiamat yung betin kami sanaan. Di ka kita ni magsusun. Ando kailo imbunal niya wayroon pagsusun haunahan. Bot malaingkan ingkatan sin pagsusun hadlaw hamin hamahuli. Atin ingkatan sin pagsusun suway na rumagpakin parakala. Jumatu kayo pako magsusun bang may tamo yun hinang. In Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akitaniyo papagsusunon na amuna hari kau magsusun hadlong kiamat. Biabandaan kau kata Nabi ini magjato. Abi ini magjato kaimu sumuno yaun biha ini arawang kau rendi adunya biha ini kabuyan andil kaimu sin Allah taala waktu. Iban biha ini ren haba sin pangumulanmu ibut karena in pangumulan ini ayaw mo usibai sabab pag-ubos yan sin kabuhi mo lumuk gumnay sab ko palam sin lupa punod bakas ko rin dun piapan jari sin Allah. Bang kaurun halam sin lupa punod lumugay kau pila tahun sambil dumatungin adlaw kiamat sambil kamu bangunon sin Allah ta'ala magbalik adlaw kiamat ang panisab kamu hisabon di kaingatan bang maunulugay. Pag-ubos no rin dun halhalom pasuk iban sumuk imata suga biyan long si mas hangas tara kun pau batay bawuhan si manusia. Di kaingatan mang pila adlaw. Di kaingatan mang maunulugay. Ang panay sab kamu papagtaytayon sin Allah ta'ala sin siratal mustaqim. Di kaingatan mang hisuin mahatangkas. Di kaingatan mang hisuin makaligtas. Di kaingatan mang hisuin malapas. Di kaysa dire sab kaingatan mang hisuin mahulog mat tumating ani manigub-tiguban na sadya pababa siya na pinarka jahannam wa na'udzu billahi min dzalik. Uset tong pasurga intaw suga ang panay sa panarka intaw narka. Amoy ni in Allah subhanahu wa ta'ala biabaitan kita niyo sambil dihilan pa ko example sin tao nagsusun hadlaw kiamat na kayan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Biyainin pagsusun biitan na kau sin Allah ta'ala misan way panagjato sa bihainin magjato susungon pia picture out na kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kau magsusun tagnain pagsusun habihaw niya kau tay mangud ko kalasa ya kau maas kumulya andu bukun karna inhilalawngan sin kami manguleksin sin katan bukun karna inhilalawngan sin kami supaya sadjabihun nin bihain hilalawngan atau akan kasarakkahan hikuan hipatuan hiututuan at la kamu karena pagpatumtum
Uno kamo yung mga pakarajaan yan wala kami nagtulat. Bot malingkan din Allah subhanahu wa ta'ala yung rejeki katan. Wayroon damasan ng manusia bot malingkan hisyo in tanuman sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangatayan niya sin pag-iman. Iban ka na naman niya rin dun nilanap sin kabuhi ni hadunya ini. Biya ini. In magjatu hadlong kiamat mga palanggon haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk tau anya ya hadlaw kiamat. In manusia yung testingan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasyabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwat hi Anas bin Malik. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala li ahwani ahli an-nari 'adhaban. لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. Hariwat si Anas bin Malik long niya bunal turin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam namung langin Allah subhanahu wa ta'ala hahambuk manusia amin pinakamagaan na azab hadlong kiamat. Pinakamagaan na azab hadlong kiamat. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya kau ipun ko. At inisiya na yun pinakamagaan na azab hadlong kiamat alam sinapinar ka jahannam. Bangsad jalaw niya rihil ku kay mo in dunya iwan sinluun niya. Habihan nen indatungan mo at habihan nen diatungan mo at habihan nen kabinsanaan. Kumpas mo lang niya hipagsambi mo haunun takorenghan. In dunya iwan pasinluun niya iwan sin musa intan kumala iwan sin katan pangarta. Iwan sin katan uno-uno pakaingin-ingin ha dunya. Uno lang hipagsambi mo habihan kabinsanaan mo at habihan. Amin haunun takauruun sa kaon kuin dunyam. Kay min dunya. Yan kau halom sinapinar ka jahannam biyan kami sana. Hipagsambi mo in dunya mahaun ko sadya rin doon. Long sintawin lang yan naam. Marauning kasambong pa Allah talahon ya Allah. Bang sadya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot sin Nabi. Bang mga kato. Aw kalong ya dunya pa inhirihil mo. Aun piangayu ku kay mo pakaradjaan siwi daing hadun nya wayron pus niya. Di kalagihan in subay kau hati ni magbula sa karta. Aun piangayu ku kay mo. Siwi pakaradjaan yadto pa kau halong nya halom sinamin sulbi sin Adam. Pakaradjaan tiyo pakaradjaan siwi wala murakyari hilamu pa kabang dunya. Amu pakalong niya bang dunya, piangayo kulong niya kay min ayaw sadya kau magsyirik kaku. Sinwala pasiyangun ko in mga karuruhan pagjasad sin anak apu Adam. Imyanin Allah Ta'ala alastu bi rabbikum. Bukun ka kulong yin Tuhan niyo. Long niya mga arwah, mga plural sin ruh. Long si mga ini arwah bala ya Rab. Huon ya Allah ikan Tuhan namu. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wala maksud ko pia panjari injini masin manusia wat balangkan insilan suwe magtagipon ka ako insilan suwe magsyirik ka ako insilan suwe ni katan sa wakoy nagpapanjari. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hadith sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun long niya pia ngayo ko kay mo makaandeng hayan makaandeng hadunya wala murarihil amu pakabang dunya. Piang ayo kulang ya kay hindi sadya kau magsyirik ka ko. Sa long niya wala kau miyaya. Dahil nga sa biyat tulong niya. Bang muyad tu iya ka din wala kau nagsyirik ka ko. Wala taray sab kau piyasud mon parang sinapinar ka jahannam. Sa long niya way kau miyaya. Fa'abayta. Illa syirik. Wala kaulong niya miyaya wat maling kanin ikaw yan. Simulang pahaunin kabayaan ko nagsyirik dakaw ka kung ang kandiyaw niyang kaulam sinapinar ka jahannam. Kita mo. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Hatau biha ini indatungan niya tauan niya. Asubuhum sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlong kiamat in biyadtu manusia. Aun pareng hasyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Amin hipakita kanin lagablab sin kayo. Hipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala lagablab sin kayo. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala yubassarunahum. Hipakita long niya kanila long sin Allah subhanahu wa ta'ala na pinarka jahannam sin lagablab niya. Iban bihadinin ay namin pula sin kayo iban sin pasuk niya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmaidin bibanihi. Hadlaw yaun long sin Allah subhanahu wa ta'ala hipakita na mga manusia yaun amin kriminal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahinang na wayrun pa maasiyatin bukun nahinang niya. Wayrun pa isab kaanyayahanin bukun nahinang niya. In haram iwan sin riba iwan sin katan nahinang niya. Amo pagkabanghat mag-inom makan sin haram hindi niya mahinang. Yubassarunahum. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmiidhin bibanihi. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadlaw yawn ipakita na sin Allah subhanahu wa ta'ala pinarka jahannam. Ha mga manusia amuin kriminal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambilin hikayan sin tao yawn. In kabayaan niya. Amin hamalappas sadya siya. Hituk niya. In mga anak apo panubo niya ha pinarka jahannam. Hari sadya siya tuan. Hari sadya siya hikatilakbo. Inlasamu ha anak mo. Inlasamu ha anak asawam. Inlasamu ha panubo mayawan sin mga apo mo. Ando hadlaw kiamat yat tumalawa. Bang biyad din inlasamu kanila. Amin hisungit mo sadya. Bang kau makakita subhanallah. Intaw taga anak. Bang nila sadya hati niya. Dihilan halga. In panubo nila. Anak mo sadya ayaw pa apo. Sabab in kamumuhan sin manusia. Intag na bang gumawa. Ay intag na bang siya makaasawa inlasa niya paasawa niya. Bang siyan makaanak na aw na hangtingian. Maig ding haasawa niya mahulog na isang paanak. Paglaggo si mga anak makabak paghula lumas na isabin maas yaon mahulog na isab bang makabak paano po in anak niya matunay sa pamangapo mahulog inlasa. Atin na hamapon ding haasawa paanak paapo inlasa hadlong kiamat malawa uin halga ni. Hipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala narka naglalagablab. Maka iyan na yung tao yaon. Habiyat to kakitaan niya matarasangang. Long niya. Hipagsambi kulong niya. In mga anak apo ko sila na sadyan tilakbuan palam sinapinarka jahannam ya Rab. Bang mana kumalappas. Habukun hat biyat tumamarahi. Wa sahibatihi wa akhi. Sambil bang sadya makaahari makainihan mga anak apo asawaku. Paagara ya Allah. Paagara ya Rabbi nasawa ko. Iban siya mga tayo manghud ko ini. Bang mana kumalappas. Hari pabihat to. Wa fasilatihi allati tuwi. Iban siya mga hisyop ay nasukampong ni amin. Hati na timatawang ka niya tawakan pagkatuan niya biyan pagpangayon tawang. Paagara ya Allah. Paagara. Bang sari na to sila manihub tigo param sila pinarka dyan ng bang mana kumalappas. Aw na rin pamamarahi. Intawan niya ya. Hadlaw yung gumawa ng damag niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di patut mamarahi sinbihad to. Sambil niya waman fil ardo jami'an. Sambil niya yarab sambil ingkatan si mano si haram sin dunya tilakbuan naman to. Bang mana dya malappas. Subhanallah. Pakarajaan piyangayo ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk da. Ayaw sadya ko magsyirik ka. Nahinang niya man yung pagsyirik, nahinang niya ng katan. Nahinang neneng katan. Inkaban niya malappas sadya siya isa-isa niya inkatan sin mahadja na hadun niya ni katilak mo walang sinapinar ka jahannam. Subhanallah. Bihanin damag sin manusia. Na dahil nga dalam niya tumakamasan kalasahan. Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih nangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin bang mayan in pangatayan niya patat tapon halom sin pagmabuga iban sin
patattapun na pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niray sabkato tani. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kamulong yang mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuha kamulongnya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sabun nal kabuha. Iban ayaw kamu magrida abutan sin kamatay. Sehingga in kamu en halom likusan sin agama Islam. Sehingga in kamu halom likusan sin tauhid. Sehingga in kamu mabugto halom sin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aminin subay na ito pagsaddihan mga palanggon agama sin Allah. Iban aminin subay na ito pagsusunan. Sabkarna hadlong kiamat. Hawaktu in Allah subhanahu wa ta'ala ubus na magkada. Ubus na siya maghukom hagataan masumud nin tau surga pa surga sumud nin tau narka pa narka. Hadlaw yaun. Aun pajatuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala amin doon na dumagpak in susun sa lagu-lagu sin katan. Susun sin mga tao pinarka jahannam. Iban kuyag isab sin mga tao halom sin surga. Hariwayat Sa'id al-Khudri, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuja'u bil maut yawm al-qiyamati ka'annahu kabshun amlah. وزاد أبو كريب فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيقال لأهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. قال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Riwayat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Bunal-bunal tudlongin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadlong kiamat long ya puas na sin pagsud sin tau surga pa surga in tau narka pa narka. Dakun sin Allah subhanahu wa ta'ala paratungun maun in kamatay. Paratungun maun in kamatay. Kamatay. Mapuas ning katan. Paratungun in kamatay. Biya siyalong niya umanggil. Kambing bili-bili kabsh. Amin malanu marayo bihan dagbus niya kita. Long hiabu Quraib. Fayunqafu bainal jannati wan nar. Long hibutang si hari tung sin surga iwan sin narka. Ampa imianin Allah subhanahu wa ta'ala o kamu long ya tau surga kakilahan niyo kaini uban unuini. Long sin mga tau surga bihan kimita na tukatan. Long ya hoon kakilahan namu ya Allah in iyan long ya kamatay. Ampane sab tawakun in tau narka ya kamu tau narka kakilahan niyo ini. Long sin mga tau narka hoon ya Allah kakilahan namu bang unuyan. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala daakun niya ng kamatay pasumbay. Sumbay uning kamatay biya kahantang hamuk gibas long sin mas biya kahantang hamuk kambing. Bango pamakun sumbay atin na magtunan dugo mapatay na. Pagka miyatay na yung kamatay, amunay nakajulja na hakatan manusia habaw sin dunya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam akthiru dhikra hadim al-ladhat. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam patauran yulong yen pagtumtum. Sin amin makalubo, sin amin lanab, sin kabuhi ni amuning kamatay. Bang in kamatay nakalubo sin kabuhi ni uriha dunya sabkar na mapatay manusia. Hadlong kiamat patayun sin Allah Ta'ala misming kamatay. Pakitaunin tau surga sin kamatay sumbayun. Pakitaunin tau narka sin kamatay sumbayun mapatay na.
Ang paimianin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahlal jannati, khuludun fala bila maut, atau fala maut. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda sin Allah ta'ala, long ya o kamu mga tao surga, na long ya kakkal tatap na kamu surga, way na kamatay, ya ahlan nari, khuludun fala maut. O kamu isablong ya tao narka, tatap iban kakkal na kamu renduun wairuun na kamatay bima nari na mapatayin tau surga di na isab mapatayin tau narka amurakuman hanarka aun masyafaat den kanila hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in tau surga kakkal iban tatap na sila lam sin surga. Long hi riwayat sin Muslim rahimahullah rahmatan wasiya den kan Ibn Umar. Long sin Ibn Umar siabut niya fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa yazdadu alun nari huznan ila huznihim. Amunain makasusah. Longnya magkukuyak na yung tao surga, sin kuyak nila. Amin kuyak wairun natud hati ni haran niya. Iman magsusungi sa bin susah sin tao pinarka janam sin susah. Amin wairun na sabharan sin susah nila. Nalong sin riwayat Tirmidhi. Hana sabbutin sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, falau anna ahadan mata farahan لمات أهل الجنة فرحا ولو أن أحدا مات حزنا أو حزنا لمات أهل النار حزنا. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bangsad jalong ya aun manusia mapatay pamapuas deng hadto sin kuyag deng ha mga tao surga, wallahi mari mapatay hambuk deng ha mga tao surga tarua patukan sin kuyag na kalando sa way na tao mapatay. Bang aun pay sablong niya mapatay sin kasusahan lando. Way na ruwaing deng sin amin mga taunar ka bang sadya mapatay pa sa day parway na kamatay. Amoy ni mga kamasan kalasahan. Mga palangguan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In subay kasusahan sin kita niyo karna. In bunal niya wen si matan niya. Harit pa dumagpak in kasusahan sin kita niyo kataan. Andu kailo habihaun pa. Subay na to na paunon in pagsusa sin kita niyo. Amin masusa ka wairun maramu ibadat pa Allah. Amin masusa ka bang ko asubun sin Allah Ta'ala sin pangarta mo sin umul mo iban sin kabuhi mo riha dunya. Amin masusa ka hawairun hika jawab mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pangarta mo haun mo sa iyo sa iban harap mo siya pakain piyag nafaka. Amin masusa ka sin mga kiyabin mo ring ha mga panubo wala mo sila kiya baitaan sin kasabunalan sin pag-aagama iban sin biyadinin in pagsumba pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin kasusahan mo sin kataan mga waktu limabay mo wala mo kiya sujud pa Allah. Iban sin kataan kasusahan. Amin kasusahan karena dahon mo humarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palangguan ha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala wala niya kita nuliyaugan. In Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala niya kita nutinggalan. Buat malainkan tinggalan kita ni sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi anu mahajjatin bayda. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amin wala niya kita ni tinggalan di hababo sin dunya buat malainkan binin niya kita ni haran masawa buntul-buntulan. Binsawa sin dan yaun hapag agama misan pen kaunan sin dum tigidlum bitu-bitu bang kaurun haran yaun masawara siya sin sawa sin adlaw. Mga kamasan kalasan, mga palanggun ha kamasin Allah, hindi makabasa sin bahasa Arab. Iban sindi makahati sin bahasa Arab, makahati maray sin bahasa Anggalis, iban sin makabasa, hindi makabasa sin bahasa Anggalis. Iban di makahati arakala ha bahasa niya. Hasinug na kasya malayakan makahati siya, misan dak manlabay nasihat patumtum. Sin mga kaulaman, sin kita ni habay ni kahalan, TV station na ka-radio station, iwan siya na na binaybayan ng pagmuhadara, ando kailo, hari parumagpak in kamatay, hari parumagpak in pagsusun, paunon na tunay pagsusun ding habihaon, nasupaya maun, in kahalan sin kita ni rumagpak padlong kiamat maun, in halam sin pangatan na tuamuin, atin niya pagkugkuyak umalupa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga dalam yato mamayad kami halapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yadto na pangadjian sin kita niyo murah-murahan nakahampit kita niyo dahil ha mga patumtum yadto amoy in parkala long ta abuton sin katantan wayroon ma ini lapas din doon hayan imbukon numanam katan sin amoy in siyabot niya yadto na murah-murahan inyad to may nang natupunan, iban may nang natupamintangan,
damikian amuin deng habihaon pa subay na kita niyo ini mamikilan marayaw bangunuin lutuanan dahon na to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala at supaya raman amuin pagsusun pagyanon niya yadto na diyan na sin agi sin kamatauran amo pa kari magsusun in tao wala nakapag-ibadat minsan in nakapag-ibadat magsusunda sabab minsan in tao sulka in hisusun nila may ta nila wala na patao dinamal nila amo yadto mga katawtay manguran na murmurahan ha mga katawtay manguran amoy inimalop ka mo hawak to ini sa Allah subhanahu wa ta'ala pang hindua kita niyo pato Rabbul Alamin bangmayan in paglugto na to ini gandahan kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in hikaganap sin amal ibadat na to insyaallah subhanahu wa ta'ala iban sin mga sila amin long tawala na mutasi sin pakaradyaan na to ini dahil hapanagnaan naman sampai pa waktu bihaon masih yari dimarakan ini programa sing kita niyo insyaallah ta'ala biya na sinarising kami na in kami rendi ini mag ini pasampay sa jasin amanat sing kamukatantan insyaallah ta'ala bihad to imbiya mga tindukanan sing kami rendi karena natiagnaan na mo imparkala ini na supaya makapagsawsaw kita niyo sin karayawan deng ha Tuhan Rabbul Alamin karena ini lamud in katan amoy in ini laung ta simugpat sim pakaradyaan ini lamud in katan laung ta aun parbahagian niya sabab ini sa lago-lago amoy in pasampay sing kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala pakasiuk-siukan sing gumi palawong kabaybayan sin mga Muslim dumagpak maun amoy in bukon na lando ba mahunit karena iyaon nagahali-hali laung ta makarungog sila sing kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pamiat sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam doa kanyugatan mga katawtay Quran agama Islam ibalik ko pa urun na to mulia na microphone amoy magkhatam sin pangadyan na to waktu ini insyaallah dayon ha doa palit. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi pakita ni mahindur apa Allah subhanahu wa ta'ala damikan imbunalnya mas na gurang kalasan ipasampay na kami sa salaman tayo naman hula di na mataki-taki ang pahambuk kakeksahan na tusing kita niyo ini pagpasampay na sa salaman doon kaniyo bangmayan di ka pati laul hati niya aming magtukok parehalan sin pag-aaw masabi nini bukong karna amin personalan ng simbasa sa nangini pagkaradyaan na sin pag-aagama in ika tukbal sin lima sin kamu inyan magbalik damang kaniyo sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala di niya yadto hati niya upasun ingkatan hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian na salam doa na jaron kanugatan dengan haun ng pinaibayan dengan hula dengan naman tinga hula Saudi sambil pa ini Qatar sambil pa Dubai ibang haun ng bihan kauman kalam sin sambong insyaallah mangmaan palihalaon sin Allah ta'ala ulama sin kita niyo iwan pang mayandilan kaysa kusog iban sin kasay iban kaya in kaulaman nato insyaallah iban dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala barakatin paginumpong amin doon kita niyo to ini manggayunggong halubid sin Allah subhanahu wa ta'ala iban labay habitikan tariqa sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari mapulak palikin umat makad pa amin tiranan amin atau akan dan pakannya menghitungi dengan dan maguntul sin Allah subhanahu wa ta'ala salam doa pakatan habinay bayan special in salam doa ko masuk kalasan mohon pa masuk na kaliwasan tayo sulma iban sin banania nakalo maray di murungdong desa di murungdong intay mo kan polis insyaallah na iban sin isu kan Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan salam doa kan doon taji yang boleh dengan salam doa rin insyaallah namang man murah-murahan kamu di desa magbati laul misan da kuman kay luro mo biya ini atau kimita atina program sin kami insyaallah karena ini malaku na ta'lim dahil sin amin isambi na barukain atau akan dahil sin amin di na kita rumo dahil nga unong natin ikalam sin Allah subhanahu wa ta'ala na sin sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam yaitu mengindua kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala bangman papabarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan sin hinang nato insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.